بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام المشاهدون المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا ومرحبا في مجلس جديد من مجالس الإفتاء. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وردتنا أسئلة نحاول أن نجيب عليها. السؤال الأول يقول السائل فيه: ما حكم الإقامة ودعاء الاستفتاح للنوافل؟ يتي الله سبحانه وتعالى تدنما دو سنيد هاندو دو يتede en tori yo juulu en laado meden Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onul e meden sabu yurmende yo juule sahaba ben fof o juula e hoore kala jokku dina ka be jokkuno kan ala tawro kandina jokkude Allahumma amin. Musibbe julbe teddube wonbe seedade wonbe hedade haray ko sadi mum ko tooli e tolande meden do kadi fi jaabagol lande. Yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo hawri ndin en ko yidi o yarli kon ka kongude meden en ka kuude meden yo wadan e fop malabe nato bel janna Allahumma amin. Aray lande no ari do landal arnangal do landido on ko o inni haray ko honɗum woni ñaawore mono julde naafilo. E misal wano ɗiɗi julte ɗen ado fana, ma ɗiɗi ɓaawo fana, ma ɗiɗi ɓaawo futuro, ma ɗiɗi ɓaawo geeƴe, ma wiyen shafi e witiri, ma ɗiɗi ado futuro ado subaka. ɗe on tigi darnayɗe ka o darnata. O jangana ɗe duwa urtugol julde nden ka o jangata, naafilo darnantake. naafilo on tigi mo tun o habbira. Kadi du'aul istiftah wonde nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no ari e du'aji si tawi ko naafugol jemma himo jangayno du'aji so fuɗɗo julde nden wonde. Amma naafiloji luttuɗin wano sunanu rawatib mi yi'ali la alam, mi yi'ali min ka winda ɗon wonde yon tigi jangu du'a udditirɗum julde nden. ɗin non du'aji ko fi julde farilla nden, e darnugol ngol kadi ko fi julde farilla nden. Tabitali enelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fodde komi andi kon wonde o darnani julde naafilo. julde naafilo on tigi mo tun o inna Allahu akbar wa billahi tawfiq. السؤال الثاني: إذا أعطت الحكومة مساعدة لأجرة البيت مثلا فاستأجر شقة وأجر غرفة منها وتصدق بريعها هل يجد ثوابا؟ ɓeɗo ko landi nokkeli goo e laamuji goo tentenika portoɓɓen wano Amérique ni hiɓe jonna wallito woɓɓe ɓe ala e gollude moƴƴi, ɓe ala e gollude ma ɓe tawata golle mum ɗen yonanta ɗum dépense ɓeygure mum nden, ɓe jonna ɓe ballal carte. On carte ɗon mana ko ɓe ñaama ma ɓe luwana ɓe suudu. Yalli on appartement ɗon si tawi joni ko wano chambre ɗiɗi e salon ma chambre tati e salon e misal, on tigi tawa kañum e ɓeygure mum ɗon hiɓe wawi ɓiƴade wona e chambre goto ma ɗe chambre ji ɗiɗi lutta chambre. Si tawi ɓe luwini on chambre ɗon
ko heɓi ɗon kon ko yalti ɗon ko wiyete rayu ko yalti ɗon kon ɓe ƴetti ɗum ɓe waɗi sadaka ɓe heɓa baraji yalli hano dagi ka ɓe luwa ɗum ɗo joni laamu ngun ɓe luwani ɓe appartement fiyo ɓe fonto kamɓe ɓey guure nden joni to jogi ɓiɓɓe worɓe rewɓe no ɗum andi ɓeyna joni ɓe onon ɗo ko chambre tati e salon fodduɗon ɓe luwani ɓe chambre tati e salon on tigi ɓiƴaɓe noon e chambre ɗiɗi lutta chambre goo ƴetta on ɗon o luwinamo no dagi komi faami kon wonde harma waɗi joni e chambre on woni milku makko woni jeyal makko ani milkul istifada jeyal naftorgol duncitorgol joni ko kanko jogi hurriyatu al intifa mo jogi liberté naftorgol on ɗon appartement naftorgol ngol imma kanko tigi o wona toon ma woɓɓe wona toon imma o waɗa yimɓe toon fisabilillahi ɓe loosa harna na yo yoɓinɓe ma ɗum o yoɓina ɓe o ƴettani no mbuɗi so wawa o ƴettani mbuɗi waɗa sadaka ma o ƴettani mbuɗi o ñama kanko tigi ɗi mana no dagi ka on tigi ɓay tun joni ɓe newnani on tigi ɓe luwani on tigi ka on tigi luwina yoga e ko luwana ɗon kon so waɗi sadaka e muɗum hara e baraji no woodi inchallah feere komi andi kon wabillahi tawfiq sualu thalith hukmu sujudi sahwi fi nawafil ɓeɗo ko landi ko ñawore sujudu sahwi sujudu yejjutugol si tawi ko e nder naafilo on tigi yejjiti ɗen andi Allah subhanahu wa taala ka yurmede makko e o andugol ɓiɓɓe adama ɓen fi muɗum ɓiɗɗo adama ko yejjitay ɗum ko waɗi ko ɓi yejjitowo Allah wi wala gadi ahidna ila adama min qablu fa nasiya walam najid lahu asma min haldino e adama min ƴettidi e makko aadi kono o yejjiti idan si ɓiɗɗo arti ɓen mum haray ella ala e mum o wi bi abi hiktada adiyum fil karam waman yushabi abahu fama zalam o yiɗo adi ko ben muɗum o arti ka teddungal womo arti ben muɗum haray o toñali da yimɓe ɓen yejjitay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala ka yurmede makko o waɗani en ko walkiren ka julde meɗen si tawi yejjitugol ari fi rectification moƴƴintinnugol ngol sujudu sahwi sujjugol fi yejjiti nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o yejjutuno e nokkeli o heɓɓiti goɗɗum o yejjiti o sujji ado salminde goɗɗum o yejjiti o sujji ɓawo o salmini ka julde farilla windaka ko o sujji ka julde naafilo ko waɗi ko heewi kon ka julde naafilo ara kanko to woni juulude ka julde farilla no ɓa haray woɓɓene julde ɓawo makko ko ɗum waɗi ɓe yii ko falji kon goɗɗum ko kamɓe andintinni mo nde o falji o juuli alansara ñande goo o salmini ka darɗe ɗiɗi tawi a arano on tun o gaynimo tun o salmini o yilti o tooli o soɓɓindi e peccal leggal no ɗon num tawi seytane no feeñi e yeeso makko ngon goɗɗo no wiye dul yadayni o inni a qusirati salatu ya rasulallah am nasita ene nelaɗo julde nden ɗuytama ka a yejjutu laɗumaki hay hunde mum waɗali o andali o yejjiti tawi e nder yimɓe wonɓe julɓe ɓawa makko ɓen kanko nelaɗo sallllahu alih wa sallam aboubacry no ɗon omar no ɗon e woɓɓe goo kono ɓen ɗon miri maɓɓe on miri nelaɗon nangi ɓe huli wowlude nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o daari guesa yimɓe o tawi guesa yimɓe ɓen no woodi ko woni e wowlude o wi a sadaka dulyadani ko wolɗo koko gonga ɓenni hi ko ɗiɗi juuluɗa o yilti o tooli o fewti qibla o habbiri o immi o addi luttuɗe ɗen o tawi o salmi o sujji ɗon sujjudeje ɗiɗi o yejjiti kadi o immike ka ɗiɗi o tawi yaaki o yejjiti o salmi kadi ka tati wa halumma jarra joni noon naafe ɗen kadi sa yejjiti ton goɗɗum masalan e nder darde nden a jangali fatiha a yejjiti ma a jangi ha e hakkude fatiha on a yejjiti ma a yejjiti wano sujudu ma a yejjiti almim a yejjiti e nder naafe ɗen ɗum kadi a sujjanayi karama koɓɓe no yeddodiri
kono ko ɓuri sellude kon ko on tigi sujjay sabu honɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki li kulli sahwin sajadatani no wodani kala yejjitande sujudeje ɗiɗi ɗon ɗo o wiyali ko siko farilla tun e kadi ɗen andi ñawoji heewɗe ɗe julde farilla jogi hara julde naafilo kadi no jogi ɗen chartiji fi sellugol julde farilla ɓodde e laaɓal ngal ha e suuɗugol awra ha e fewtugol qibla ila akhiri ɗum ɗon fof haray ka woni ka farilla ɗon no chartina ka sunna kadi no chartina idan haray ko ɓuri sellude kon ko wonde mo yejjiti kadi ko sujjante ka naafilo ko yo sujju wabillahi tawfiq. السؤال الرابع سمع رجل أن المغترب إذا قرأ آية الكرسي وارتقى بها أي ارتقى جعلها رقية قرأها رقية عليه لا يصيبه شيء ولكن لا يجد شيئا oɗo o wi o nani no wi'e wonde neɗɗo tungarankojo woni tungarankojo ko iwɗo ka muɗum yahi wono e leydi goo mahimo e laawol fi ɗaɓɓere neɗɗo yaltuɗo ɗaɓɓere o nani wo on ɗon sihimo janngude ayatal kursiyu heewi a janngol ayatal kursiyu tentini o moccitora ko goonga hunde heɓatamo ko boni kono kanka ɗo heɓata hunde mana arsike on yajata subhanallahi ayatal kursiyu woni joni hara ko kata alqur'ana wonay kata goɗɗo emba angal janngugol no hawni honno e haray ɗum ɗon ko faljere ko finde bonde noon alqur'ana katata goɗɗo kono neeɓi ko ɗum fuɗɗi no woodi wi'ayɓe mono duumo e dewal o wona e baaso tentini siko suka woni heewi rewde Allah fukkata wagtu ka juulirde e hooray naafiloji watta farillaji e ɓeynayoɗo o heɓata arsike ɗum ko ella ɗum ko faljere noon na goonga arsikaji ɗin Allah sendino ɗi ado neɗɗo jibinede ko o heɓata kon foppu e arsike Allah windino haray ɗum ɗo ko faljere ayatal kursi no hana mokkitorede no hana janngede nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no makani en ɓuure buy fi janngol ayatal kursiyu raɗoto cheytane ko hijabu molanaɗo ko baraji kadi wonande janngo ɗum tentini battane julde nden wabillahi tawfiq. السؤال الخامس حكم المحجبة تربط شعرها بخيوط ليزداد شعرها لبعلها oɗo ko landi ko sonnajo buumiɗo waɗɗo hijabu kono emo jarribora angal sukundu juutundu woosino sellanamo ka o fiilira sukundu makko ndun gaara wo fiyo sukundu ndun ɓeydo juutude kono noon ko waɗanta noon ko fimodi makko goy no dagi si tawi ko yo ƴettu gaaraji ɗin o soomida e sukundu ndun noon so o fiilira kadi gaaraji goo ɗum no dagaki ɗum noon aray ko tokkugol tokka siko meese on tigi tokki maasi ko sukundu goɗɗo on tigi tokki maasi ko kalla on tigi tokki maasi ko ɓoggi maasi ko gaara kala ko tokka kono laɗo maki la'ana allahu alwasilata walmustawsila wal aslu an yuhmala al'amu ala umumihi hatta yarida ma yukhassisuhu ولم نجد مخصصا لهذا العموم فبقي العام على عمومه lasli on si nelaɗo maaki maako hunnuɗo ko yen jogito wonde ko hunnuɗo kala ko konngol ngol tindinta tawa naatoray ɗon ha heɓen ko ittintinni toon goɗɗum ngo ɗo noon heɓali ko ittintinni bimana oɗo sonnajo daganaaki mo ka o ƴetta sukundu gaaraji goo o sooma e nder sukundu makko ndun o taara noon ɗiya gaaraji amma si tawi ko sukundu makko ndun tun o molli sukundu tun o soomal ton hay fof sukundu makko ndun tun o molli haw gayni o taari noon o fiili ɗo no dagi kono nayo sukkin ha buuma sukundu lasiliru ndun fow siko fewnu ka o woni e juulde ɗon
ko waɗi maskugol ngol ko ɓe o maska e hoore sukundu makko laslirnu heɓa e ko maska kon du memore yo taw o woɗɗinira hakkunde taralle ɗen hara sukundu laslirnu no yaltiti no woodi buy ko sonnajo weltidira moodi muɗum hara nawigol ko juutingol sukundu ndun tun si sukundu ndun juuti faaleji ɗin juuti ƴantugol ngol juuti addu on juuti ɗuɗugol ka yahingol juuti wallahi o heɓata giggol moodi makko si sukundu raɓɓiɗi kono koyngal kadi raɓɓiɗi tawi ka yata toon ɗuuɗa ka nodda o no ɗon ko yamira o waɗay ber ko mari feere kon fuu ɗo inchallahu giggol ngol juuta hay sukundu raɓɓiɗi wa billahi tawfiq. سؤال السادس من فاتته الظهر والعصر ودخل المغرب كيف يرتبها woko neɗɗo fana e alansara fuutorimo futoro on fokkitani kon no juulirta ko yo juulta o fana e alansara noon so watta futuro ka ko yo juulu futuro noon so yoɓa fana e alansara taw ko on ɗum defimo ha fana e alansara fuutoragol mo allah taw hara ko ganto ngo sharia on jaɓi hara himo ɗaani haadi feƴƴi ma hara himo faɗɗa haadi feƴƴi ma ko almuhim hara ko ganto ngo sharia on jaɓi kono siko welsindare tun ma ɗum wiwgol ko no yahi golle ɗum hara ya waylahu e bone makko haray wala kullin ardidirgol waktuji ɗin no ɗi waɗira noon juula fana alansara si watta futuro waɗa geeje waɗa subaka ɗum ɗo ko sunna tentuɗo ka maliki an koɓɓen ko farilla ka maliki an koɓɓen dagata ko juulugol futuro hara fana e alansara no fawi yonti yo juulali ɗi allahumma sina hara wagutuji feƴƴurɗin ɗi yoni jeego feƴƴiri on tigi ma joyi feƴƴiri on tigi jeegaɓa on ari ɗo no sella ka on tigi juula on jeegaɓa ɗon tawa noon so yoɓa luttuɗi ɗi murattabatan amma siko tati fuutori on tigi himo ka nayaɓo ɗo kamɓe yiɓe wi ka madhabu on no fotta wonde ko yo attorta o fatiɗe ɗen taw o yoɓa ɗum ɗon noon so juula waktu fewdiɗo on ɓe wi haysi ɗum ɗon waɗa ha waktu fewdi ɗon kadi feƴƴa ɗon noon ɓe falju ɗon si tawi waɗay ha waktu fewdi ɗon kadi feƴƴa ɗi fo ɗi wona yoɓeteɗi o woye yo juulu fewdiɗo on kan on ɗon ka wona tottaɗo so gayni on tumat noon o yoɓa luttuɗi ɗin ɓe yeddodiri so tawi ko waktuji nayyi feƴƴi koka jowaɓo joni o faalaɗi yoɓude hal hadihi minal yasira aw minal kathira ko e seeɗaji kontete hara ko ɗin fuɗɗorte ka ko e buy kontete hara ko waktu fewdiɗo on fuɗɗorte o détail ɗo komi waɗirimo ko wonande anduɓe madhabi ma maliki on ɓe andu haala no woodi e nder ɗon ɗo si woni nangue muti tawi o juulano fana o alansara o ko yo juulu fana o juula alansara noon o juula futuro si wonoy tawi waktu futuro kadi feƴƴay yoni yehi ha lutti natugol geeƴe lutti seeɗa ni so wi o juulay o yoɓay taw fana e alansara waktu suɓaɗo futuro on feƴƴay yo juulu waktu futuro on taw yo addiha fi waktiha on tumata noon o yoɓa waktuji feƴƴuɗɗin tawonto heɓu fureji tati yo heɓu fureji ɗiɗi ko luttiɗa kon hara no wuuri wota ko maayi kon war ko wuuri kon nde wonno on waktu ɗon fewdo ɗon ko hombo ɓuuri handude e makko hiya assalatu lhadira ko julde fewde fewdo nden wa billahi tawfiq. sualu assabi hal rutubatu lfarji yanqudu lwudu'a ɓeɗo ko landi ko ndiyan yaltaɗen e sonnajo on perte ndiyan waddane janni waɗan wa ndiyan nendi masala ɗan no bonna salligi si tawi sonnajo no salligi ha gayni ɗan no ndiyan yalti e makko ado juulude haɗay ko filitu salligi on ka ɗum no bonnata salligi karama ko ɓen no yeddodiri moƴƴi noon e on masala ɗon kadi wiyata rutubatul farji perte sonnajo perte on no jogui noneji ɗiɗi bimana perte on ka yaltita ɗon ko nokkiyel ɗiɗi perte no yaltirana sonna ɓen ka boobo on iwata ɗon
karama ko ɓe ɓurɓe ɗuɗo ɓen no yaari wonde on perte yaltirowo ley ton on ɗon wona soɓuɗo woɓɓe maɓɓe wi kadi o bonnata salligi perte yaltirowo ka bawle ɗen yaltira no ɓawi ko manfadani ko tiyohoye ɗiɗoy perte yaltirowo ka bawle ɗen yaltita ɗon on ɗon perte ko soɓuɗo ɓurɓe ɗuɗde ɓe wi kadi o bonnay salligi khulasatul qawli si tawi woni sonnajo na jarriboraɗo on perte haraji no jokkodiri tun si perte on yalti e makko ko yo filito salligi o si tawi noon o jarriborama tawi ɗum ɗon haray so no wono jokki no yalta tun no yalta ɗo haray wagtu be wagtu ko yo salligano o lootoya e batte perte on o salligano wagtu on o juula wabillahi tawfiq sualu thamin ida daaba zawjatahu wa kharaja minhu almadhiyu hal yagsilu thiyaba minhu aw yagtasil oɗo ko landimo fijidi e sonnajo muɗum ha ndiyan yalti e makko kono na ndiyan yaltay ɗan si o yiidi e sonnajo on ko madhiyu yalti e makko madhiyun aw madhiyun sella tashdidu ya'i wa takhfifuha si ɗan ndiyan no yalti e makko wujike conci ɗin no sella ka ɓe julde aɗin conci ɗon hay si tawi ɓe lootali ɗi o way on madhi ɗon ko soɓuɗo no fottana almadhiyu najisu est ce que o loototo longal kanko gorko on siko kanko gorko on ɗan ndiyan yalti e mum o woye o lotta ko longal siko madhi on yalti e makko na maniyu on ko maniyu lootante si yaltiri faale oɗo madhiyu ɓe gandi sayyidina ali radiallahu taala anhu o nelno almiqdad ibnu al aswad o nelnomo yo ya o lando o nelaɗo o wi ha min komi gorko hewɗo yaltingol madhiyu ɓaynanan jombi gueɗal maɓɓe miɗo hersi ɓe landagol ɗum yehi landoɗaɓe si tawi madhiyu yalti e gorko ko honno watta miqdar ari landi ini ene nelaɗo si tawi gorko no heewi yaltingol madhiyu ko honno o watta si ɗum yalti lanmaki liyaghsil dhakarahu yo lootu tuuba man yo lootu awra makko on yadli ko fow ka ko hoore on tun